malapan bana ka arpsan trek risa warja arpsan ki tribe nungya Trok ki badan ha lama ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ki la penlong ke chingi klembo por da ka Pakhang ki Trok kit simen hasumer mi mentru bypass nadu ko port step arfinyo trek risa warja arpsan kemun shikudau baka association la penbana pelong chingi nadu khatsau trek risa warja arpsan Henry ka apsau trek ursa warja arpsan pan la yok pediang city na ki bor penya district ke West Jaiñtia Hills ke bamaha mi ki tribe nyongnya Trok bakim dei setiaban penlong chingi kumta ka association la lum da chingelang ka arpsan trek ursa warja arpsan hakli tersi ka bakarai ka mi kalong banya chakmat ki chingi ke badai lor ka nongrem bagi company permi Dewbilat adu menta kim patre ban siu baiket yaki hakador badi emlang katkum kador sarkar walla bunsin dilap Jaiñtia badi kran penbait akhmat deputy commissioner ke East Jaiñtia Hills district hagani ka step ke badi ka snisdang joga jingi nagaliang ki Majistor bat ka kanun ki bor Pulit ke West Jaiñtia Hills district ru kila Hiar shagni ki Jaka la sakhi bo ba f pasa Majistor ke district ru lawan poi bat persyang ikran suthu i dikhat nongelam ka association bakin sange no ia ka jingi handrai nagaliang ka association pat klub pen bat ong bakan beteng bet ye jingi bat benrap ru bigla thaj ban lech sile ikran bo deputy commissioner ke East Jaiñtia Hills district nomor kicing dawa kim orlong ye nagaliang gi nongelam ka MCTODA Jaiñtia unit hakani ka sngi gila persngau biang shiti ke bayok pediang no deputy commissioner ke West Jaiñtia Hills district men ha ka arpsau trek ursaw arjopsan hadu ka por stek sngi ke jingi kadang yajbet pegidang abru ki nongelam na ka association central body ki ban sapoi ha ka por janmiet nak benta bani perkhat susu halor ban pencuri ka ni ke jingi Kyrwoh, karena wong Clinker. Oh! They tahu man direct na po ka isan na persang ini bampor kan am di chao ha kani jingi phone no dam kut ri po si Shillong na po kan lang ni phone kan ni man na yo lang ro ji mo ro ji wan le te ka ti on kat ko ni man jori ka te ha mobil te ga jum pa no no te ni si mo ni bay abi ni bay ko si te man ni te ka ji mo ya pa te no ni si de ya Atiar ni de todo se llama jadi jumut wan raan le jing eklan oro arliang mana yang pi Trok susan la ba pemjodoh gila ba tipi unam ha ati jing kwa Iya trong Jadi yo vi to no yang satu ni yo vi dah. Bila kan Yang saru tu lah bukan orang bilang di pun ni lain itu ni lain. Sebab kata tu dah. Jadi ini hak cuba buat saya strike kami nak. Tapi dia Tapi saya tu apa maybe Water respon gitu kan, kalau yang kita respon gitu, kut di biu tak mesti teman meeting kan. Katakan dia di waktu itu. Biang kata saya, biang kata dia ingat orang ini. Jangan saya, siap.
Kung berstemu kejuk ke masa itu. Dan orang mula sarjuk ke masa itu. Tapi Pergi rasa dekat pergi rasa tak ada hilang start body dengan warna kat kaman yang di sini dengan baga masih kerja on time man tahu kat masjid resmi bentuk ye di Jaiñtia man meeting di office yang hai dia buat ketel rock dengan yang dengan jing ni saya dengan jing dua jing sini tu rock tapi lepas di Jaiñtia pak ketel dan di kaman nanti cakmat atau yo di kelam ini gede di baru Maka Jaiñtia ya kelam di sini untuk ini kata kata tahu macam kat kalian yang ini warna mod ia dapat persang ni tu reach out kita pun sinyal ni kata ini kecil lagi tapi bat kam jo lagi challenges issues tu kan warna macam ni sinyal lagi dah but kata ni bat kalau orang kata tu mesti tentu itu di sini pak yang discuss nampak ada satu poin tempat ini yang kuat ayo right mereka jing komen itu buat ini sih tentang mereka warna kita tahu kan orang sih kalau kesan-kesan dan tiap semua kan I ke kamram ke yang I kawa untuk open with I ya usurok hachilenter yang usurok NA6 but kawar wa I ukun tu kun paham dan hi ya ki driver yang kita ki cement factory kiwa one kit nadu cement ulai ki chadu chatau unload ki chabarni lani ter kamte wong dan hi ya ki du kan ni dan hi wa I emi ka peaceful strike ta chong api lada pi kwa api wi kra lang lane pim kwa api wi kra lang ka ta chong api kata to ka jingkar pat ke yong I ki driver ya ki nongya kari yong ki cement ki cement bat ki clinker kau arwan kwa pensingaw chapi ki members woro kanmu ha I to kani to ke area leni ke dong ke chanat ke yong pi lada mentu kenran dini ha kanu ke jingi ki kanu ong pi man go ka jingyap yong ke pateng ke yong I takam te ni por ngam kwa himi ke por kwa na pi dan hi wa kwa tip ka sur ka wa sngyaw na pi ke Jaiñtia unit lada kut yaklam udisi lane SP ye cha kata ke East Jaiñtia lene kini ki West Jaiñtia chak office kara kam gyong ki daulaina mlaina lene ukudi ki henina kata to kara gyong pi I karai Wani Dekor alwas dai ya bai geri der to sio bahas ke tri record ikini kamu ada singaw pi dap di dokumen kau kru toy rakti dah kajing munjur but kublai sibun kini ka strike yang itu ka peaceful strike but kerpat I pi ki members wara momhoi pun mi pi ka aura lene mohoi pun mit pi haluti sengkeng ki walai ki pai ba kamtam ya ki kerikian but ki witawan kamtam example kam ambulans lene kam ter but hadu ya ki kerikin marbam na kerpat ipi momhoi upenwit pi achiteng waro chilenter usurok yang ke NA6 kawarwan ikublay ipi nadu presiden yang ke simen bar Clinker we embenta lang we balan tebru udah lekat kam ke kular ke yang ha ke meeting ke udah dep eta ek literci lim ktiu wa upen sel tu ik transport bad dayu ile daman go korap melumala na kasipau persen naman go sukses and remnu uang na chispa wato ka strike ke yung idang man go chkman takamte hini por kerpat I kachwa wo I kam ka central wo I pi jingklam wa kwa I osketri wa upureu ye kini city osketri yung ka Jaiñtia unit but hadin karai to ka yung pi ba hadin uhimi ya karai ka yung pi kipai ba NHT one go naga office yang deputy commissioner West Jaiñtia Hill district daman dapat I cepo emi wa sign kang gesil mem go em do sign titip na po office mo one go em ki wa chna kam tu am ni mo tip ni bha mem sil yang ki office
Mada penjoga pilih bah. Jadi, on kan tele, ngai pe iwato wan go napo DC office. Jadi ukrek gai pi, wa wan go how arpuso tarik, mulai Oktober arjan arpusan. The subject intimation regarding proposed peaceful strike against clinker and cement transportation. With reference to the subject cited above and your letter on the reference on the proposed peaceful strike by your association against the transportation of clinker and cement originating from the cement factories in Meghalaya with effect from 27 October 2025 onwards. At Wa Larteng, located at National Highway 6, Dry Bypass, Clinker Village, West Jaiñtia Hill District, this office has examined the matter. As per the report received from the Superintendent of Police, West Jaiñtia Hill District, Dry, where number DSB/JW1/3 of 58/2025/2410 dated 23 October 2025. Such strike are against the right to passage on national highways and may cause hardship to the commuters and general public. In light of the above, and keeping in view the public safety, maintenance of law and order, and the fundamental right to free movement on national highways, this office does not grant permission for the proposed strike or any form of public assembly at the said location. You are therefore advised to refrain from organizing any such strike or protest that may disrupt public order or the flow of traffic. Any violation of this directive will be dealt with as per the provision of law. This is for your information and necessary action. Bawamut wa udusi hachwa ue winicity de yo o ka report na yung OSP. USP da ong wa kam ngani strike mut dap khang da percha go ya ki hok yung pa ulai wan ha ka national highway katte dang pen saja go ya ka lai go wan yung ki walai go wan ya ki public tem MA NOC ge de kam te da khana ge I da snain da kan tu gi mho strike I kam ni te kite to da ong le la da li le jurbore dangu ngat I kat kam ka ai kite to gani HT hey bersnya yang DC chai kam ka association Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya